It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele and this is the Breakfast Club. Today we are in Country Park where we'll be talking to Mr. Mkhulunyelwa Maphosa. He's an electronic technician, so we are doing season, but also he is the chairperson for Ward 28, who Bulawayo Vendors and Traders Association. So we want to talk to him about the business in the area, but also how some of the members have been affected by COVID and what they are trying to or what they are doing to try and get back to the business now that the COVID lockdown restrictions have been eased and everyone is trying to get back to business. Well, Maphosa, welcome to the program. Thank you. Yes. So, briefly, can you tell us about this place? Library. What's going on here? I was inspired by a situation ehlangana lama students. Country Park inje ayila library. So ngilungisa ama computers mbendle ingwalo zami ebengilazo. Ngakubona uqhakathekile ukuthi abantwana besikolo bebela lapha bangathola khona ama sources ezinto abazifunda esikolo, just because most of the times bebeswela amabhuku. Yet amabhuku silawo ezindlini bengenelisi ukuthi beya access. Ngokunjalo ngagcina ngivula le library ngo-2014 September and it has been running ever since then. So abantwana bayabuya bebale? Yebo, abantwana bayabuya bebale bephinde beboleka amabhuku behambela wezindlini. Kodwa ngiyekelanga ukuba ngu-technician ngoba ngiyalungisa ama-computer, ngiyalungisa ama-radio, ngiyalungisa ama-TV. Ngathi izinto ezinhlenge ezivele zisetshenziswa ezindlini ngiyalungisa. So, I mean, looking at just the library, how easy is it to umuntu eboleka ibhuku ebyala? Don't you get the challenge abantu balahla? I-challenge ikhona ngoba abanye bayaboleka ibhuku efike double page le information ayifunayo ephinde lilethe back. Abanye bayaboleka bengalethi. But ukuvikela ingwalo lezi ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili. Umuntu kwezebe lilunga kumele mbekwazi lapha ahlala khona. Uyabuya le copy yesithupha sakhe. Uma engumntwana lama copies abazali. Kule form abalisayinayo lokutshengisa ukuthi umntwana uvunyelwe ngumzali ukuthi ejoine. Uma seyimember senelisa ukuthi uma ebuye ezobalela lapha akahlawuli lutho, ubhadala nje imali ye joining fee kuphelele khonapho. Okunye okulandelayo uma engalahla ibhuku, I usually emphasize ukuthi umele replace or edinge elinye ibhuku elihambelana naye angalibisela lapha e-library ukuthi i-library iqhubekele phambili ngoba i-Country Park ivele kuwa 28 asile library. Yes, wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Wena sikhayile lapha into ozilungisayo wena uyalungisa lapha into ezijeneyo. I-COVID iku-affect njani? I-COVID inga-affecte ngendlela eziningi kakhulu ngoba i-traffic yabantu isuke yayehla. Abantu bengavunyelwa ukuhamba. Lokuthi sibuye sizovula khona apha ngesikhathi se-lockdown lena bekade serious la, sibe singavunyelwa ukuthi sivule ama-shop. So sisihlalele endlini ukuthi umsebenzi wonke ubusumile. Ngokunjalo njengomuntu ozisebenzayo kube sokusiba nzima even lasendlini ukuthi ngikwanise ukunakekela imuli yami. Ngokunjalo i-COVID ingi-affecte kakhulu. Noma abantu kulungisa izinto bebesengasabuyi njengakuqala. I-lockdown ingakabi khona. So siyananzelela lapho ukuthi isikhathi esiningi ulungisa into ze-electronics, ama-spare parts lawo wathenga lapha wathenga kwamanye amazwe? Ama-spare parts amaningi avela phandle kwamazwe. Akhona amanye engiwathola local. Amanye I usually rely on ama-scraps. Izinto lezana ezafayo zakudala lezana ungathola ukuthi amanye ama-components ayebelokhu esasebenza, but akhona lana essential vele adinga ukuthi mhlawumbe ngiphathise eGoli kumbe ngiphathise eDubai into ezinjalo. So how is it affected? Kunga-affecte kakhulu ngoba abantu akade beletha izinto ezidinga ama-parts atholakala phandle kwelizwe. Kwekusiba lobunzima ukuze ama-parts lana atholakala. Lama dealers ethu ahle akhuphula ama-price. Uma kuyikuthi
ufuna ulutho from outside le lockdown ekhona ubusuthi ufika into eyenelisa ukuyithenga mhlawumbe nge$2 bese bekubizela $8-10 ngama-use. So kube sokusiba lobunzima la ukuthi ucharge umuntu ngale kube sokusiba nzima ngoba iprice yakho iyaqansa umuntu egcine engasabhadali. So sikhangela ukuthi kade ama-lockdown conditions eased kancane. So kunjani kodwa kungcono nje kodwa kuloko kulobunzima ngoba sananzelela ukuthi i-lockdown yayenza ukuthi abanye abantu bephelelwe imisebenzi, le mali yakho ayikho. So sokwenza ukuthi ukusebenza kwethu kube nzima. Kwesinye isikhathi uyalungisa ulutho lomuntu, umuntu ayekele ukuzoluthatha. Uyabe uthi uhlangana naye utshela ukuthi akathesi imali yakahlangana. Kathesi angamisa umsebenzi anisela mali. So ngiyagcina into yomuntu izigcina imoshakala njalo. So yibunzima esihlangana labo kathesi. However zikhona ezinye izinto ezisuke sokungani sokusiba ngcono nje. Lokho kwangani sokukhulula ukuthi sihambe. You are also the chairperson we-PVTA endaweni leyo. Ukhangele kakhulu abantu aba-vendors naba-formal traders. Ungathi kuyini ama-challenges? Ama-challenges maningi kakhulu ngoba into ye-COVID yaphonga usijuma akula muntu wayelungiselele. Ngokunjalo sahlangana lobunzima obuningi ukuthi abantu baqalisa ukudla izimali ababezigcinele ezindlini. Ukuthi iningi lama-vendors ayevele ephila kahle before i-lockdown bayihlulekile ukuthi bebuyele emsebenzini. Okusokwenza ukuthi ngibe lolunye uhlelo engilurana kathesi lokuthi iward sibe lesikhwamathize lapho ama-vendors engabuya ezoboleka izimali ezokuthi beqalisa ibhizinesi. Kodwa kuyisikhwama sethu ngoba thina ama-vendors ethu esichaya leyo mali siqeda khonapho lo ubuye ufuna ukuzoyiboleka uyabuye ezoyiboleka sile interest about 5%. Then sokungani i-revolving fund and inhle ukuthi siyazana nje singama-vendors. So laba abantu abangama-members ababhele bechaya lezo zimali babayenelisa ukuthi beyithole leyo mali. It's quite an interesting concept, and because you've decided to utilize Zenzele. We've been talking to a number of vendors, and we've been saying, "Sesefile ukubuyela emsebenzini ngoba asisela mali, besicela uhulumeni angasincedisa ngalokho nalokho." But nalibone kufanele ukuthi better bona laba abasenelisa benze i-revolving fund kwenza ukuthi bebolekane ibhizinesi. Yebo. Ngoba sakubona ukuthi esikhathini esiningi sike sathenjiswa imali ngohulumende. Bakhona yebo abake bayithola nyakenye ngo-October, but kube kungama-$600 yamabhondi. Okungangokuthi imali ebingayenelisi ukuthi umuntu engabuyela e-order ephinde esebenze njalo. Imali yakhona yabuye phakathi kwamafoni, iningi layo layiqeda lijusa amafoni. But ukuthi ubuyele emsebenzini kwaba lobunzima thize. Ngokunjalo le revolving fund yethu sithi umuntu ukuze ebe lilunga laleyo mali ukhiphe R100. So singaba ngo-10 sesile 1000. Umuntu obuye ezoboleka ngaboleka 200 uyenelisa ukuthi e-market la ewode eqalisa ukwenzani ukusebenza. Ngokunjalo sabona ukuthi kulithi silinde uhulumende uma kuyikuthi usizo luzabuya luzasithola sivele sigijima sisebenza. But ungakhala kuwa-28 ama-members e-association maningi. Ama-members e-PVTA sesibaningi ukuthi singafinyelela roughly around 250 amalunga e-PVTA. Yebo bakhona abanye ababuya bajoyina i-association kodwa bangabi active abaphatheki kangako, but ama-members e-active akhanya engadlula 50. Okutshengisa ukuthi most people lapha vele baphila ngokhona ukusebenza. Kunjalo sibili. Iningi labantu vele esiphila ngokuzisebenza. Ngoba sinje lathi sasiqhatshiwe. Singama-professionals ukuthi singenelisa ukuthi siyeqhatshwa njalo. But imisebenzi yakhona ayikho. So ungcono nje ukuthi sizisebenze. So abantu basa-recover lapha ku-COVID lapha. Impilo injani kodwa endlini? Impilo inzima. Ngoba ayisithi sonke senelisayo.
lami nginje engakunanzelelayo ukuthi ungaqina ngento eyodwa awulanto yakho ehambayo. Inkosi ninanzelela ukuthi nithe ndenye shop eseterminus ngale yenza ukufotokopa lapho ngapha ngiyalungisa lokhu ngakungeniswa through ukuba ngu-chairperson we-BVT. Senza ama-dishwasher, senza ama-vaseline, senza ngamanye ama-projects okuzama ukuthi income liyana ingane yathuthuka ukuthi siyenelise ukuphila, kodwa isithi sonke iningi labantu liphila nzima. So these days kukhulunywa ngevaccine ukuthi abantu bazahlatshwa kwenza ukuthi benelise ukuphila kuhle. Lina njengamalunga likusele kulungele yini ukuthi ama-members bahlatshwe? Njengo-chairperson ngiyakukhuthaza ukuthi abantu behambe beyehlatshwa. Noma ngikukhuthaza nginanzelela ukuthi uhulumende angasifundisanga ngokugcweleyo ngale vaccine, okwenza ukuthi ezinye indatshana eziphumayo zigcina zenza ukuthi abantu bengani bayasola, noma ukhuluma labo bayebebuza ukuthi kanti Chalimani lapha kuyini kwenzakalani, ku-right yini, kumbeni ngokunjalo abalutshwana abantu abafuna ukuhlatshwa. Kodwa mina ngombono wami ngibona uma ungela okunye okukuhluphayo kuyinto enhle ukuthi umuntu ehambe ehlatshwa. Abantu besabani kuyini abantu abakusabani? Ziningi izinto esezikhulunywe ngale vaccine ezifana lokuthi mhlawumbe kungaba lamanye ama-side effects uhulumende angasitshelanga ngawo ukuthi waphi. Ngokunjalo bakhona abanye abathi izihlobo ngabodokotela akula muthi ongela side effect, abanye kuthiwa sebaba lama-blood clots, abanye bayafa. Izinto ezifana nalezo zihle zenze ukuthi abantu beyesaba ukuthi behambe beyehlatshwa. Then isiphepha lapha lina lingathi kuyini elifisa uhulumende abenze? Sinobunzima obukhulu ikakhulu lapha kuwa 28 asile ndawo zokuthengisela. Okusekusitsho ukuthi lo ufisa ukuthengisa ihambe emgwaqweni ezihlale lapha afisa ufuna ukuhlala khona. Uma sesenze njalo zananzelela ukuthi amapholisa kakhansila lamapholisa kahulumende uma isithola sithengisa sibiza ngama-illegal vendors ngoba silazo indawo ezi-designated ukuthi sithengisele khona. So iquadripoc wonke kumbe uwa-28 wonke akala ndawo ebalulekileyo engayenelisa ukuthi abantu bezisebenze kahle bengayesabi ukuhlukulezwa. Lapho bengabona amapholisa ethutsha sebethatha izinto zabo sebebaleka, ezinye izinto ziyamoshakala. Ngokunjalo uhulumende lokhansili mbonazani bengasincedisa kakhulu ngaba le ndawo ezibalulekileyo labantu befunda ukubhadala ama-license abo, sibe lento esemthethweni. Mbona kuyinto ebalulekileyo kakhulu engasincedisa njengowa-28. Yeah, ukhulume ngendaba yamapolisa. I think that has been the common problem among ama-informal traders ukuthi bakhala kakhulu amapolisa abadizisayo into ezinjalo nje. Do you still find i-challenge? I-challenge ikhona. Ngoba ngisitsho nje kulumlayezo okowangena ekuseni ukuthi kulamapholisa azabuya egqoke ezawo besenzela ukuthi bengabonakali ukuze bebamba ama-vendors, and i-target yabo kahle kahle ngama-informal traders lama-vendors, and iningi lama-vendors alilama-license. And lokhu kungangokuthi uma bekuthola baza kubopha kukabili, it's either uzabhadala ifine uzadiza ipholisa endleleni. Yikho kungayenza ukuthi ukhululeke. Besides that kulobunzima. So kunzima okunganani ukuthi nje umuntu ofuna ukuthengisa ehambe ethola amaphepha okuthengisa? Ukhansili wakwenza kwaba nzima ngoba sikhangele ukuthi kulomama oyedwa uPhezi ngiyokhangela iBulawayo yonke. Uku-applyela i-license uma usebenzela ngapha elokishini $11 yama-US. Sikhangela ukuthi abantu sivela ku-lockdown abantu bebengela zimali. So yodwa i-workers license? Yebo, i-workers license i-vendors. I-valid okwesikhathi okomnyaka wonke. Kodwa kulama-rentals uma mhlawumbe kule ndawo kakhansili kuza kuba lama-rentals abhadalwa ngenyanga esimele siwabhadale. So uhlelo lokuthi umuntu ethole i-license lilobunzima.
ngoba sisuka lapha eCountry kuzamele sithathe ama-fingerprint eLuveve station sihambe siyadindisa ngaphi eCentral, okuyinto enzima ngoba uma ufika eCentral uzathola ukuthi bazawutshela ukuthi ilanga elilodwa kuphela lapha abasayina khona amaphepha la. So kuba yi-process ethatha isikhathi ukuze i-license leni yenzeni iphume. And khonapho abanye sa-applyela last year lakathi silokhu bathi hlambani liyehlala sizalibiza, silokhu sisalinde ukuthi besibize ukuthi sihambe siye-submit ama-papers la abathi siwalethe. So ngokunjalo uhlelo lokuthola i-license alukho lula. So lina benefisa ukuthi ngakwenza what can be done to make sure this process is not tedious and actually easier to do? I-decentralization ngiyibona into ebalulekileyo. I-council ingaletha umuntu okhangele ama-vendors e-Country e-housing yabo, such that umuntu engathi alungisa amaphepha akhe engatshonisi eDagmore akachiye asubmite e-housing eseduzane, e-housing office eseduzane, kube lo muntu osendaweni naleyo ongakwanisa ukuthi elungisise indaba leyo yama-license. Ngoba uma siyabuthana sonke sikhangele i-COVID-19 singahamba khonapha kuzadala ukuthi sibuthane njalo. So the whole of Bulawayo? There is only one office that deals with license law, eseDagmore. When 60% of the population that's the point. So which singavele sisuke sonke siyafika siyebuthana. And bathi umkhuhlane we-COVID vele lapho kubuthene khona abantu yikho lapho umemetheka khona kakhulu. So ngokunjalo i-decentralization ungaba into enhle kakhulu. Hayi baba Maphosa siyabonga. That was an interview with Mkhulunyelwa Maphosa, who is an electronic technician, but is also the chairperson for Ward 28 under the Bulawayo Vendors and Traders Association. And the last issue that we were talking about is quite important, that the City Council needs to decentralize the issuing of vending licenses. I guess there are many benefits in decentralizing the licensing, because they're going to get more people registering. That means they're going to collect more money. But also it helps the people who are vending to get licenses so that they don't have to be running around avoiding the police. I hope that the authorities are going to take this seriously and at least have these vending licenses or vending offices decentralized to housing offices. Kambe singabe silokhu sikhala ngokuthi Harare ingubamba zonke when we are also failing to devolve our systems in the city of Bulawayo. Sehluleke lathi ukuthi ama-licenses enikwa ema-housing office. I'm actually appealing to the City Council of Bulawayo to do something about this, because on a number of occasions we've talked to our vendors and they are complaining that they don't have the money. But still kumele begade town bethola ama-license, something that they can get in their locality. So if Bulawayo is saying that we are decentralizing, abantu abathengisa town bamele behambe emalokitshini, why can't they see the importance of decentralizing the licensing system? My name is Zenzele. Till we meet again in other programs, have a good day.